Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha amma ba'du. Fassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Menjari me kalasahan pung tinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala, meipun beriman si Allah subhanahu wa ta'ala, puas amban kapamujitebi si alen Allah subhanahu wa ta'ala, sarta kapanalawat si junjungante Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukbalte in pagsarang sukurin si Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan pagsukur sampurna, pagsukur sa hikka-hikka daran si Allah subhanahu wa ta'ala, in sababannen in kita ininen tuuda tak bulak dunya ininen ganiya maksud sadili buat malaingkan pangeddo terida atau kan ase Allah subhanahu wa ta'ala, sarta tausal wete yene waktuten sihinang karidaan duk kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Menjari me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, si elaw ininen minduwe kita maglaib biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Ininen salasay ko mian daddali miyaan yene kahadjehan 10 bahangi amban bulan haji, duk salasay ko sa miyaan bang sumian mag-start, duk bang sumian sa miyaan ine mian pedda. Puas amban ininen salasay ko yene mian hukuman sin al-udhiyah atau akan kabiaksahan sin kita inalenan wete kurban bang ine sa miyaan kasaben nalannen bang dambua kambing bang piye pigihek kamanamalan magkamali itu si ininen yene pasalan mian painte yene painte mian asyirku atau akan palamud si milk atau akan fit thawab atau akan fit thaman. Ininen kaikahan me ulama gay tapag pinigwe de mian parkala ininen angkan painde bahasa bang dambua kambing du dambua aru itu en kamali yene sa mian pamahamden si hadis pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama sayati tafsiluha biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Ininen dehelu raw kite yene fadlu al-ashril awail min Dzulhijjah, yene kahadjehan 10 bahangi paragnaan amban bulan yene sa mian haji mian sisinong taininen. Dehelu me kapung tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala, sabut te bang sumian yene waktu na ininen. Tapayam ko sa mian si takwim atau akan si itungan, payaman ko sa mian si takwim ummil qura, duk kasinduhan sa mian me lahat mian painte ko me Egypt duk sa dilipe sumagawa mian painte mabasagin atau akan magitimad kita manamalan ni takwim ummil qura mian painte peggaininen sa mian kadaranannen amban puase amban kemon sa mian tu magitimad kemon me mahakimin maananen ye kemon me court tu dalam Saudi Arabia mian pagkukanan painte we mahkama al-mahkamatul ulya yene sa mian court pinakahadje tu si Saudi Arabia la isirian. Amman ilian may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, pinayaman we ko nagna amban July 22. Nagna amban July 22 ilian painte managna sa mian dambahangi yene sa mian bulan hajiin. Na sinalasay ta ininen 10 bahangi amban bulan haji yene deheluhan isa painte panagnaan bahangi ikaduwe telu 4 5 6 7 8 siyam atau akan 10 biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Saya ati tafsiluha biidnillahi subhanahu wa ta'ala mian maanan salasay teru yene panagnaan amban sa mian
sampu bahangi atau akan dam bahangi siam bahangi atau akan sampu bahangi ininen sinalasaiten si bulan haji ininen panagnaan may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala sibay tati tebi in sampu bahangi ininen afdalu ayyamid dunya alal itlaq iyan sampu bahangi amban bulan haji panagnaan pa inne 1, 2, 3 sampai siam atau sampu tamanan halga ellew bakas pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala tu dia tak bulak dunya ininen gane niya pinakahalga sadili ellew amban mian painte ine yene ellew sampu bahangi amban mian sa miaan bulan haji ininen amban ilien me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala patut tahati we muslim in iya sa miaan mabaya ngahinang kahapan tuju Allah subhanahu wa ta'ala subay tahatine yene me waktu ininen bang sumian sa miaan hadje pahalanen bang sumian sa miaan istidi pahalanen bang sumian sa miaan binantu ya Allah subhanahu wa ta'ala amban ilien ininen dambuwa amban me sa hadje ellew amban ellew dunya ininen yele sampu bahangi amban bulan haji panagnaan ininen taman ellew tamanan haji ellew gana niya sadili ubus painte bang bulan Ramadan sangi misab sampu bahangi amban kainapusan sayati tafsiluha biidnillahi subhanahu wa ta'ala kama dzakarahu Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabih Zadil Ma'ad biidnillahi subhanahu wa ta'ala bangine pagbiddaan sampu bahangi sa miyaan yene kalasan amban bulan Ramadan duk sampu bahangi sa miyaan panagnaan amban yene sa miyaan yene bulan haji ininen bisarata ininen gane niya tamanan haji pahalanen atawakan halga si Allah subhanahu wa ta'ala amban sampu bahangi amban bulan haji ininen amban ilien me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala subay tahatite paipangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10 فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وفي رواية ما العمل في أيام أفضل إلى آخر الحديث Paipangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaane pa inne niya amban me ellew gaane pa inne niya amban me ellew yene pangahinangan ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala ini ibadat ininen sambahayang puase sadaka mian malasak yo si matatuenu sugpat no kasila sa mian si antara yene mian lahasya nun mian painte ine nganggasto keo silan Allah subhanahu wa ta'ala duk sadili pi amban me bayuan ibadat paipangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaane niya pinakaha pag-ibadatan sa miyaan ine atawakan kinabayaan we Allah subhanahu wa ta'ala ibadat amban si dalem 10 ellew ininen gaane niya sambahayang haji manamal pahalanen si dalem 10 bahang ininen kuene miyan tasalasay te managna amban 22 Julay ininen miyan pitsapia ku itu 18 piyan bahangi sa samyaan 4 bahangi sa may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala bang 18 Sabto miyan painte 19 salas ahad miyan painte 20 iyane painte isnin 21 salasa 22 managna miyan painte ellew arbaa ininen kahadjihan nen may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala paipangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam si tenged ininen gaane pa inne niya pinakahadji ibadat mian painte si Allah subhanahu wa ta'ala atawa kinabayaan we Allah subhanahu wa ta'ala malaingkan yene pag-ibadat no dialem 10 bahang ininen may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala faqalu ya Rasulullah pa inne sahabatin okay pa inne Rasulullah walal jihadu fi sabilillah bisan pe pa inne magbono silan Allah subhanahu wa ta'ala magjihad silan Allah subhanahu wa ta'ala gay makaatu pahalaanen si dialem 10 bahangi amban panagnaan ininen paipangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam walal jihadu fi sabilillah bisan pe pa inne ine magbono magjihad silan Allah subhanahu wa ta'ala
Gaydo makaato pahalaknen si sampu bahangi amban niyan painte ine bulan haji ininen panagnaan ininen me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Gaydo makaato katauhan te pahala yan magjihadin tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Mian masiru salasay te yan me kalabiyahan ne ininen sumagawa nen daran takalete me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bangsa inge pangamulya we Allah subhanahu wa ta'ala. Yaneme samiyaan yaneme siye magluwas lungsad silan Allah subhanahu wa ta'ala atawa karna Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawaanin si saian ni samiyaan kasigpitanin atawa kan samiyaan yane kakahinang din litakunu samiyaan supaya hadja yane kalimatullahi hiyal ulya supaya samiyaan marinta yane samiyaan agama Allah subhanahu wa ta'alahin sumagawa pag-amal manaan si inininen labi halgaanin amban ilien pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai' malainkan pain nadambua lella pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam paluwas pain duk altane duk baranne samiyaan ubus inega ni itapole amban pagbonoan ni lay atawakan amban pagjihadan lay nag-iisab makaatunaan si ininen palanen sumagawa bang itapole edo bisan sa ingi sa miya antigilanen yene mag-ibadat kiyo dilem sa puellew mian painte amban bulan haji ininen panagnaan may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala gay makaato yene may siya magluwas lungsad silan Allah subhanahu wa ta'ala ini amban may ibadat sa miyaan sibay hinang teto si bulan haji ininen sabut tedo biidnillahi subhanahu wa ta'ala pasuno may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala yene mian ngahinang kiyo sa miyaan wajib atawakan ini amban pinapardo we Allah subhanahu wa ta'ala si kao labi haji pahalanen bang kabebegan no yene si sampu bahangi amban bulan haji ininen labi halga pahalanen upama in sambahayang lime waktu sambahayang lime waktu samiyaan may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala pinapardo we Allah subhanahu wa ta'ala tudjukite nabang samiyaan tahinangte kabebegante dialem sampu bahangi ininin mas labi halga si Allah subhanahu wa ta'ala amman nambahayang kiyo si sadialew amman nambahayang kiyo si sadialew sa dumain pain maananin we tinggalante si sadian lewin pegya wajib ininen sumagawaanin may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala iyene pahalate mag-start ellew sa arba alay pitsa 22 sa miyaan sampai sa miyaan yene kahinapusan biidnillahi subhanahu wa ta'ala sabut teru halga manamalan pahalanin may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala damikian iyene may kasunat-sunatan yene me kasunat-sunatan bang hinang no si iyane sampu bahang amban bulan haji ininen halga manamal pahala nin tuju Allah subhanahu wa ta'ala me kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala itu en amban me kalabiyahan si bulan yene sampu bahangi amban bulan haji ininen me kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala mian painte ng bahayang kew pakisegun mian painte mian sambahayang nun pegge me manusiain bagpayaman no pinuspuswe DGS den sa miyaan yene kahinapusan sangim amman bulan Ramadan yene 20 lambua 22 23 sampai kanapusan gahati tatali wede niya dusab sa miyaan ellew pinakahadje mian si Allah subhanahu wa ta'ala yene sampu bahangi panagnaan amban bulan haji sinabu to Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala iyane mian painte sampu bahangi amban bulan haji itu afdalu ayyamid dunya ala al-itlaq tamanan hap mian painte atawa tamanan halga ne ellew sampu bahangi ininen mian painte sikemun ellew dunya ininen pain Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala sabab ay listimaliha mian painte sabab ay lai mian painte yaumu arafahin na buwan man rukun sinadji mian painte yaumu arapahin may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala pagtaimaan dua awe Allah subhanahu wa ta'ala ikasyam bahangi amban bulan haji pitsa telumpu mian painte ikasyam bahangi amban bulan haji sabab ay yaumu arapahininen pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam siyamu yaumi arafah
yene pamuasenun pa inni yene ellew arafalay me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ahtasibu ala Allah ay yukaffira sanata allati qablah wa sanata allati ba'da. Angan-angan ko si Allah subhanahu wa ta'ala sine-sine muase ikasiyang bahangi amban bulan haji itu angan ko sine mian inampun we Allah subhanahu wa ta'ala dusene malumabain dan tahun dusene sa mian sisinongin dan tahun. Ini na naman may kalabihan. Demikian pa Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabih Zadul Ma'ad listimaliha mian pa ite sabab pa inna lai pa inna ine yawmun naharin yene ellew sa mian hari raya yene ellew pagsumbali sa mian yene magtawap mian yene maghajiin sa mian tawaful ifada puas amban ine pamian pa inte panibagde si ellew yene hari raya lay na sumian ellew arapahin me kapung tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala payamante ko mian pa inte pitsa 22 mian ellew arbaa 23 sa mian hammis 24 mian ampat sa mian mian inete sa mian jumaat 25 sabtu 26 sa mian ahad 27 sa mian isnin 28 sa mian ine salasa 20 siyam sa mian ine mian arbaa 30 sa mian ine mian ellew hammis yun na may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala dumain sab mian pa inte hammis yan si sinong tayan sa hammis balik ne ellew ine ellew arafa may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ine muasa kitabi si ellew ininen yan hammis yun hammis balik pitsatel lumpo ininen sa miyaan ine yan ellew arapahin siga baghadjiin pag ibang maghadji dumain sunnat si siya mamuasehin paggiway supaya se basag sa miyaan ine mian ngandua ato ju Allah subhanahu wa ta'ala yan ibayuan ibadat sa miyaan hininang si ellew ilian sabang dumain kwe mian painte kwe kita ka maghaji suway kita muase nahangkan sinabot niyan sa miyaan wa emi ulamain istinadan bi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam pinasandewe de si bisara pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam tamanan haji na ibadat si waktu ininen yan si ellew ininen sa miyaan paggiway makapuase keo si dalam sapu bahangi ininen makapagsadaka keo pagsumbayaan no makasambahayang keo mian sugpat do sa miyaan kasilasahin si antara bagay-bagay no tapit-tapit no duk sinesine na sa miyaan may kapung tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala paintagalogin halos lahat kemon bayuan ibadat tahinang numintedde si waktu ininen may kapung tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala wa ala ra'siha yene pagkokanan sa miyaan sin ibadat si waktu ininen yene sa miyaan al-hajj yene sa miyaan haji maghaji keo si dialem bulan ininen sa miyaan makapaghaji keo painpanguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur laysa lahu jazaun illa al-jannah yene sa miyaan haji tinaymain ganiya pahala ni malaingkan surga Allah subhanahu wa ta'ala ininen may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala panagnaan sa miyaan salas ayyan arba'ayan makadari na kita muase makadari na kita sa miyaan ine mian magpahikadikir tuju Allah subhanahu wa ta'ala makadari na kita sa miyaan magtakbir kamasayati tafsiluha biidnillahi subhanahu wa ta'ala makadari na kita sa miyaan nagna yene hinang kahapan tuju Allah subhanahu wa ta'ala pakisekte sa miyaan panambahayang tesunnatin pakisekte sa miyaan pagtahadjudten pakisekte sa miyaan ineten yene niyaten in kita mahapin kapuasihante sampay sa miyaan yene ikasiyang bangilay maananin makadari kayo mag-start sa miyaan muase amban arba'ayan sampai sa miyaan ikasiyang bahangi amban bulan haji tutaabot no sa miyaan yene sa miyaan yene yawmu arafa ini na naman may kahajian tamanan hap sa miyaan ubus way sab tamanan haji yene sa miyaan sangiman kahinapusan amban ine bulan Ramadanin listimaliha ala laylatil qadar paggiway la laylatul qadarin kama qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala wa jam'an bainal adillah sa miyaan ituen mian painte pamayamde si me kemon dalil me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ine pahininang nun pabasagon magbasa Quranin
anytime sa miyaan ine mian sa miyaan tampat mas sa kiyaw Quran hadje manamalan pahalanin may kabong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Inepe magsadakka kiyaw naan si ininen ngurung ni kiyaw sadakka bang niya kabayaan no lagi oras ko itu ininen may kabong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ine oras sa miyaan sigpit aahin, oras sa miyaan pandemic, oras sa miyaan tinestingan kita wa Allah subhanahu wa ta'ala magkalagihan manusiain si oras ininen may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Subay kita magsadaka, subay kita sa miyaan ine ngurung sa miyaan kinakan pagya oras ko ito 2 kilo patello kilo halga sa miyaan may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bakas tabis sarako ine sa miyaan bisarakon mian jakpat na yan siya taga pangalta magsadaka namang sipong tinaire sa miyaan si oras ininen. Na si oras ininen sa miyaan may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Tek kapay sabine 10 bahangi ang badbulan na diin. Pinakahap na pag-amalan, pinakahap na sa miyaan pagsadakahan, pinakahap na panambahayangan, pinakahap na pamuasehan, dukemon mian painte bayuan ibadat. Ine piamban may ibadat, hospital keo, nangniya sa miyaan bagay-bagay, nuus bawaris no atawa, sinesinen na sa miyaan bisitahon bang saki, miyan tilewon bang ine kalagihanin, ito enamban may ibadat, may kabong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, amban may ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala, duk miyan sa miyaan bang niya mate, sa miyaan ine, piyu kyo hap kamatean, napnuhot kyo ng bahayang, nabang kyo ngali, ito enamban may ibadat si bay hinangte. Damikyan ine pe magpapahap sa miyaan si ine si pung tinaite magpapahap sa miyaan si tapit-tapite al-ihsanu ilal jar yan sa miyaan ine magpapahap si tapit-tapit no may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ituen ang kanituen tasabut sa miyaan pigyan niya miyaan ngannal yan ibadatin tamanan hap sa miyaan si bulan Ramadan jaga ituen tamanan hap awe hap mian painte waktu ilian sumagawa ituen tamanan hap may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala mian alal itlak bang elew mian painte bang sangin painte yan kahinapusan ang 10 bahangi amban bulan Ramadan listimaliha ala laylatil qadri sumagawa nin may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala hangkan gay kita tanto makahinang kahapan peggay tahatite bang antag sa miyaan mian minulliya wa Allah subhanahu wa ta'ala kakahinanten atawa sa miyaan ineten mian iyane ibadatten may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian si 10 bahangi ininen mian bakas tasabut terusab mian tajtami'u fi hadhihi al-ashara mian painte anwa'un min al-ibadatil azima maglamud masi mian painte ine ganiya sa mian bekatan no subay kyo ngahinang pagyawe mian makapaghaji kyo gay kyo makapaghaji si bulan sadili gay tahinang no hajiin si bulan sadili makasumbali kyo sa iyane inalenan we de udhiya inalenan we tabi sa mian bang si urb tabi kurban kurban yan numbali kyo sa mian puas ang ban ininen may kita magbuhadara pasal kurban pendente ininen ubos magbuhadara kita pasal kurban na makapagkurban kyo may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala bil idafati ila salati was siyami was sadaqa sampai sa miyaan sambahayang sampai sa miyaan zakat sa miyaan bang upama niya ba magzakat ni sa miyaan si waktu ininen may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala miyan ine duk magsadak ka ne damikyan ang ban may kahalgaan na may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala si elew 10 bahangi ininen panagnaan sa miyaan ang banpitsa 22 sampai sa miyaan yene miyaan hamis balik may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala dumain pa in hamis yu ene sumagawa hamis balik pegge managna sa miyaan salasayuen pitsa 22 paasek ni bulan hajiin ine napa Allah subhanahu wa ta'ala lai nabu Allah subhanahu wa ta'ala gay napa malaingkan si parkala minulliya we de dukinadja we ne pagi Allah subhanahu wa ta'ala napa amban antag-antag kabayaan ni sumagawa gaya napa malaingkan si parkala hajje ko ini kaptangan Allah subhanahu wa ta'ala wal fajri walayalin ashr mian pay panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam pan Allah subhanahu wa ta'ala napa sa miyaan ine mian napa sa miyaan Allah subhanahu wa ta'ala si ine si salung-salung sa miyaan
mian si suratul Fajr may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala walayalin ashar duk si 10 bahangi amban yan bulan haji ininen kama qala jumhur mufassirin ko may an painta sinabot to may kahikahan yan may mufassirun may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ituan may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ituen sa miyaan subay tahatiten ituen sa miyaan subay binebeganten ituen sa miyaan subay inalistuhanten may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian tersebut tian sini iene 10 bahangi ininen lai sa miyaan ellew arapahin gakatauhan di ellew arapahin naan si ininen kinompleto we Allah subhanahu wa ta'ala iene agamaten waktu nga hutbah panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam si waktu ilien pinaturun sa miyaan wa Allah subhanahu wa ta'ala ayatin al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ininen may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ellew ilien ta kompleto wa Allah ta'ala inehin iene agamate ininen puas ambar ilien ga niya sara manara sa miyaan ine pinabuo we Allah subhanahu wa ta'ala pataman si waktu ilien ki ilien ellew arapa yani ellew hammis sa miyaan si sinong hammis balik UN may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ininen ene ellew ilien ang kansibay kite muase mian pa inte pegge sunnat sikite inampun peyene pardusihante malumabein sa miyaan dan tahun dukyene pardusihante sa miyaan gamian mian sinosongin atawakan sinagsangin sa miyaan yene dan tahun ininen may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala waktu ilian sa miyaan pen Allah subhanahu wa ta'ala al-yawm ellew ininen akmaltu lakum dinakum yene sa miyaan ta kompleto newe kusikaam agamabin wa atmamtu alaikum ni'mati duk sa miyaan yene ta kompleto no sabe ku yene nikmat kun yene agama Islam ininen wa raditu lakumul islam dina duk sa miyaan ine magrida ne ku yene pag-agamahan bin agama Islam ininen itu amban me kamulyahan amban me kamulyahan sikite yene ellew arafa kinompleto we Allah subhanahu wa ta'ala gakatawhan ni bang ine bisara me Yahudin samian pa si Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bang hadja pa inne si kami tapaturun pa inne ayat iyan hinang kami ted pa inne Eid may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ituen may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala nambadilien mian subay tahatite yene agamaten subay tahatite bang sumian kita sa miyaan yene mian nunay ibadat yene ibadat minulia wa Allah subhanahu wa ta'ala ambadilien betadte dialem pangatiante anduk dang mian pa inte ine kinompleto hati wa Allah subhanahu wa ta'ala oras miyaan ambadilien ngahadje sa miyaan katalewnon tuju Allah subhanahu wa ta'ala ngahadje sa miyaan pinahadje we no ellew ilien ambanilien bangunanon pamilyanon bangunanon andanon bangunanon sa miyaan mian inete anunun inenun te andanun anak nun mian tapit-tapit nun nga kakew sa miyaan magpos kew insyaallah sa miya insyaallah pa inno muasa kita bi Allah mislay pigya ibadat paipanguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam man da'a ila khairin bang upama sa miyaan aahin pa inne ngampen si kahapan inurungan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa miyaan kahapan kwe dusab sa miyaan ine kahapan makahinanglay nambanininen may kasinduhanin naan si ininen si may ibadat may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ine mian naan si ininen jay pinatengan we de yene may parkala ininen jay pinatengan we de parkala ininen yene parkala may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala yene kalabiyahan sin agamari bangunanon andanon dang mo muasa kite bang niya dapat muasa pikyaw amban panagnaan ellew salasay yene arba ayuen sampay yene kahinapusan ellew hamisley peggegain ni sa miyaan muasa kyaw yene ellew arapalay ininen may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala bangunanon andanon bangunanon anak nun akahanon may bagay-bagay nun akahanon may tapit-tapit nun akahanon may usbawaris nun painon muasa kitimi si ellew ilien muasa kitimi sa miyaan si ellew ilien akahanon pahalaanin
pinampun wa Allah Ta'ala dusete mi painon 2 tahun dan tahun pa bayduk 2 tahun sa mian sinong me kapung tinaihan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala amban me kalabiyahan sa mian ine yene ellew ininen yene ellew 10 bahang yang bulan haji lay yene anna fiha yawman nahri sa mian yene ellew sa mian pagsumbali yene ellew sa mian painte ine yawmul hajjil akbar yene ellew sa mian haji yene pinakaamian hajja bagawa ilai tamian managna magtawaf ifada magtawaf me maghajiin me kapung tinaihan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala paipangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna a'zama al-ayyami 'inda Allah tabaraka wa ta'ala yaumun nahri thumma yaumul qarri yene samian tamanan hajja samian ine mian yene ellew si Allah Subhanahu wa Ta'ala yaumun nahar yene ellew pagsumbali lay hangkan mian salasay te samian yene ellew sa mian yene pagsumbali pagpasalan pagkurban yene aturan ne puas amban ini yene ininen hangkan inin halga si Allah Subhanahu wa Ta'ala me kapung tinaihan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ininen amban ilien mian painte bang upama taga sinsinin magniyat na sa miyaan ine melli kambing atau akan melli sapi atau melli unta bang man mian painte me silat arabin ininen me kapung tinaihan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala pegge ininen far'i sunnah muakkada kama qala al-jumhur sunnah muakkada fa in ulama'in mian painte min al-malikiyyati was-syafi'iyyati wal-hanabila faqalat al-hanafiyyah fa in mian painte palengan madhab Imam Abu Hanifah samian wajib pesweain magkurban me kapung tinaihan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ininen kahadjihannen ininen samian kahadjihannen wajib pesamian liqaulihi ta'ala fasalli li rabbika wanhar mian painte nambahayang keu si Allah Subhanahu wa Ta'ala duk ine mian numbalik keu si Allah Subhanahu wa Ta'ala mian painte al-asru mian painte al-aslu fil amri al-wujub yene bang keu dinaak wa Allah Subhanahu wa Ta'ala asal-asal nin wajib amma nilien niya pe mi ulama samian magpain ine wajib ubus niya pe mian painte apain mi ulama may kay samian sunnah muakkada subay kita leman Wei beki kita makakan sapi, meki kita makakan kambing bang niya mi alat sa dili magsumbali pinabuohan na Pilipinas, wei pagkurban ubos mian painte kita bang mian painte tagasin kita milyon geikeo bang kutagasin da milyon melli ku sa mian me 10 sapi bang kutagasin sa mian me 10 milyon melli ku da 100 sa mian sapi wei ini murah-murah alta kulang-kulang dube kapung tidaihan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala sumagawa halga pahalaan yang tuju Allah Subhanahu wa Ta'ala hek kasamiaan ini hek kataga alta sumagawa ini luwa subhanallah gay bahani ngang gasto buel wininen subayna kita ngang gasto me kapung tidaihan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yan elwilian maananen mihane kam kambing di mihane kam sapi di biidnillah Subhanahu wa Ta'ala sabut teru aturan na ininen puas mian painti amban iene mian anute ininen amban muhadarate ininen okay amban me mian painte fawaid atau akan mian painte fadal iene mian painte kalabiahan 10 bahang amban bulan haji ininen pegge we aahin sa mian bang magibadat sa mian tumawa si bulan minulliya wa Allah Subhanahu wa Ta'ala iene bulan haji me kapung tinaihan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala bang isab maghajiin tuptapitu ya samiaan apine syarafu al-makan tu si Baitullahil Haram itu ay namban may kahadyahanne bu sambahayang matu si Baitullahil Haramin pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam mian painte minted de sambahayang keu tu si Baitullahil Haram dahatus 1000 rakaat pahalaanen may kapung tinaihan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ambanilien mian pain mi ulamain si tenged yan pagkurbanto makadari keu ngutang sa miyaan bang niya ta siya seno tapit sa miyaan yan pagbayad no ngutang ni kam sa miyaan we isab sa miyaan bang me mian utang sigupan utang me upa gakatuhan bi yene mian tasabut yene mata mian pinain inalenan pinain da bungkal me 5,000 me 4,000 halga nin wes sabang me ilien ngutang kita pagpili sa miyaan ibadat te tuju Allah Subhanahu wa Ta'ala gay kita sa miyaan bahani ngutang mian itu en me kapung tinaihan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala
Me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Suway pahikati bi sa miyaan yan pagzikirten bi tudyo Allah subhanahu wa ta'ala yan pagtakbirten bi. Mian yan bang paasik ni sa miyaan yan sangiman arbaalay. Bang paseddep ni mian painte mata ilewin. Kuhap-kuhap sa miyaan yan mian salasalay. Nagna ni sa miyaan yan magtakbir ni kyo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ininen sampai mian painte taman pizza tello yan ni ogosley. Dehelo ang bani sa paseddep mata elew sa miyaan mian painte si yan bulan haji yan ni ogosley. Ikasampuk telong bahangi ang ban bulan haji. Tamang pitsatello, makadari ni, anytime, anywhere, bisa naantag. Bisan kyo sa miyaan si pabakanno, bisan kyo sa miyaan si panabuanno, ito en, miyaan pinayin takbir al-mutlaq, ito en sa miyaan, takbir sa miyaan ine-ine, oras may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pegga Ibnu Umar sa miyaan duk Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhuma, sampai may sitabo sa miyaan, yene miyaan painte, pagtakbiran din may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Takbir muqayyad, sumiyan takbir muqayyadin, yene puas subuh sa miyaan, yene elew sa miyaan arafalay, yene elew hamislay, miyan kahaba puas sambahayang. Kahaba sa miyaan puas sambahayang, sampai pizzatello sa miyaan ine, yene amban ogoslay, pizzatello, miyan painte si sambahayang asarlay, kahinapusan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ininen mian painte takbirin may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Balikte in puasehin hangkan sibay kite sa miyaan magpahit kapuase si sampu bahang ini ng pigye puwasahin eligte ang banarka. Gake mag-aka pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sawmu junnah in sa miyaan in puwasahin sa miyaan eligte tamingte ang banarka. Mayan pa'y pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sama yawman fi sabilillah ba'ada Allahu wajhahu anin nari 70 kharifa. Ito ang sinasina sa miyaan muwase dahil lew hadjasilan Allah subhanahu wa ta'ala pinatala wi Allah subhanahu wa ta'ala sa miyaan amian luenen amban narka ato sa miyaan 70 musim sa iyan tiggalannen. Ito ang amban may kalabiyahan may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, damikian tasabot si dambuha hadis ko ini painte hadis painte aliw arafahin damikian si hadis sa miyaan tasabot mian sa miyaan si aliw mian sa miyaan muharram pinapasan ng Allah subhanahu wa ta'ala pardusihanten. Tungan pikite may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Amban ilien sibay pahikate yene sa miyaan ineten in puaseten si elew ininin bang hadjatagi este yene start salas miyaan painte arbaayuen muase ne kite sa miyaan sampai miyaan painte hamis baliklay maananen dasimana may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bangunante yene miyaan anutin bangunante sa miyaan inetente ahliten mian pong tinaiten atau akan dambuak lumaten ininen may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian tasabutte iyan pasalan sa miyaan ine as-sadakkahin sa miyaan makapandem iyan ama Allah subhanahu wa ta'ala duktahinangte mian saksi pagtaabot si Allah kiyama in kita sa miyaan magsadakka kite. Damikian makatahaumul iyan pagsadakkahin may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala kama thabata anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Damikian sa miyaan si Allah ininen subay kita magpahika mian hinanghap buamban na inanghap sa miyaan iyan na bakang kiyopong tinaino pagyawe ay tasabot si hadis mian painte sumian min ahabbil a'mali ilallah sururun tudkhiluhu alal muslim mian painte ine amban me pinakahap hinang kinabayaan wa Allah subhanahu wa ta'ala iyan sa miyaan kakeg paasek no sa miyaan si pong tinaino muslim may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ito en mian painte kapandakan nen ini muhadarate elew ininen padagnaan pegge gay mian bang pain ko pataha ko gay sa miyaan payaman aahin pegge kimat kun pinaglamod ni sa miyaan karuwe sumagawa ito en may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala supaya sa miyaan
payaman aahin iyene mian muhadaraten balik-balik de sa miaan hangkan sa miaan pinapandak do mian painti anutin. Na kapandakan nen kemon bayo an ibadat hinangon. Magtahajjud kayo sa ngemlay, magpaip ka kayo sa miaan sambahayang sunnat sa miaan inain elewlay, magsadak ka kayo, makajari kayo sa miaan muase, ito nang ban may pinakahap, bang niya alta anu zakatanon ne bang umabot ng tahon sa miaan siwak tuilien, dok ine pe ban may bayo an ibadat, bang niya kung tinaino saki bisitahon sa miaan, bang niya magkalagihan sa miaan alta tabanganon, pautangan no, utang hadya sa miaan pautangan no kung tinainon, silabihan sa miaan sara, ini ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala bisan pekanian nen sa miyaan magbayad na may kisabang urungan no ni ito en maananen kemon kalagihan mian tabang no may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala duk ini mihan ni kyo kambing no mihan ni kyo kimon no kwe ni tabis saraten pa intehek ka taga inete taga alta sumagawa may kero makakansa miyaan yene may binatang ininen bang si bulan haji yene sa miyaan sapi atawakan kambing ando dang mekenia sa miyaan magurong mian kurban tatabangan amban me lahat abe ne kubang kutagasin mian sa miyaan gi kumel lime 10 sapi bu distribute ko atawa bang kutagasin bu sikite niya me atagasin me 50 milyon niya me atagasin me 10 milyon 10 milyon aja bang kumakabeli ko dahatos bangku sa miyaan makabeli dahatos sapi atawa sa miyaan makabeli ko me 50 sapi bupi distribute ko dalam basilan. Hek ka manamal ibang election sa miyaan hatusan milyon sa miyaan ginastuin. Miyaan atawa po an milyon. Niya makagasto may 70 milyon te. Pagge tabawi der ko. Ito NS7 bi. Tabawi biru yene kahapan bi ininen pagtaabot sa Allah kiyama. Tabawi biru kahapan bi ininen miyan painte pagtaabot sa Allah kiyama. Banghadya sa miyaan kapag challenge san ibadatin, buak ko tagasin sumusumod de. Ay challenge te kang magbuo sa miyaan ine magbularit bolsa kitabi sa miyaan magbularit bolsa yene maghikkahan sa miyaan ta sadak ka sumagawa pagi ibadatin gay kapag challengean pagi tayo ng riya may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ininen may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala bisan kita si abroad makadarik ta sa miyaan mawusin miyaan silahat sa miyaan ngandak kita numbali magkurban sa miyaan karena Allah subhanahu wa ta'ala sabut te rubang ini aturan na ininen magsumian mian painte tagna pagsumbaliin mangsumian kay napusan sin pagsumbali iene mian painte muhadarate pasong ininen ada kamusa pandem ku muhadara ininen hubus balik kita bisa mian after sa mian 10 minutes balik kita bisa mian iene salasay te bi pasalan kurbanin may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala taman sa iyan nidahu wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.